Ka kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona ha re lekoletse itlhomeng pele. Comrades, without you doing anything, we are dead. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re ha ba lekgotla ba sa bontshe boitelo mosebetsing wa bona ba tla lelekwa. States will adduce evidence against Article 1 to 3 in which it will be shown that on the respective dates in count 2 and 3. Babelaelwa ba qoswang ka boshodu ba polasing ya Phalaphala ba re ha ba molato. Master's office is the office that it's a government program, department that does the service. Lefapha la Toka le thakgotse beke ya naha ya lengolo la kabo ya mafa, mme re tla manolla taba ena le setsebi sa molao. Wa tsa dipapadi, Chiefs e ikemiseditse ho nyoloela boemong ba pele league tla be e thulela le Sekhukhune United hosane. Mohidumela hle re boetse ra omela ditabeng tsa Sesotho ka jeno la ka lebitso ke Thato Hlanyane. Agostine Letlalo tla ho hasetsa tsona ka puo ya matsoho. Tsona re dithagola ka tse re mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o fane ka taelo ho ba lekgotla ba moga hore ba leleke bahlanka bo masepaleng ba se ikobeleng ditaelo tsa botsamaisi. Ramaphosa o tshitleile moralo wa dintlha tse tsheletseng tsa bohlokwa ho tsosolosa bo masepala. Comrades, without you doing anything, we are dead. We are dead. It basically means we may just as well all pack up and go home. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o fane ka ditaelo ho ba lekgotla ba moga ba fetang dikete tse 4 thapameng ena kgahlano le mathata a letsatsi le letsatsi ao baahi ba ona a dikgwerekgwere tse phallang mebileng, matlakala a sa puthweng le bothata ba metsi bo masepaleng. Bao ba sa etse mosebetsi ba tla hatiswa koseng. The municipal administration must be able to appoint competent people who can implement the policies and programs of council without any undue political interference. And if they go wrong, if they do wrong things, we are all within our right to ensure that we deal with them and show them the door. Ramaphosa o re diphephetso tsa phaona ditshebeletso di tlama hore di phallelwe ka potlako e kgolo le hore ba lekgotla ba hlokomele meralo motheo. There are a number of things that keep troubling our people when it comes to service delivery. Issues such as sanitation, even in informal settlements. Issues such as the failure to remove refuse. We must make sure that those are attended to without fail. Vandalism and theft are matters that we need to attend to. Ramaphosa o kgalemme ka thata ba lekgotla ba amehang diketsong tsa bobodu hore ba kgaohane le tsona hanghang. Ha re hatela pele babelaelwa ba bararo ba qoswang ka boshodu ba tjhelete ya matjhaba e balwang ho dimilione tsa diranta ha e fetolwa ho tswa ho dolara polasing ya mopresidente Cyril Ramaphosa selemong sa 2020 ba boletse ha ba se molato. Emmanuela David, Floriana Lindilinasho Joseph ba re ha ba emehe ho hang ditabeng tsa mabapi le tjhelete e utswitsweng. Floriana ha mmoho le kgaitsedi ya hae Ndilinasho ba qoswa ka mmomori wa ho thuba engwe ya diphapusi tse polasing le ho utswa tjhelete ha David yena a qoswa ka ho pata mohlodi wa tjhelete e fumanweng ho yena. Lekgotla la molao le boletse ha le rera ho bitsa dipaki tse 22 le boetse le phaelletse ka hore ho tla mamelwa bopaki bo hatisitsweng ka cellphone le ho bontsha mmapa o netefatsang hore boraro bona bone bo le phalaphala mohlamonene. States will adduce evidence against Article 1 to 3 in which it will be shown that on the respective dates in count 2 and 3 there was a deal of breaking in the two respective funds
The state, in support of those 3 charges, will also need evidence of cell phone communication between accused number 1 and 2 other persons who are not before court, and communication done with either accused number 2 or number 3. Bafana ba bodulo Kimberley ba qosa University ya Solplaatje le NSFAS ka ho ba tshosetsa le sito phethahatsa seo ba dumelaneng ka sona. Diqoso tsena di hlaela ka morao re NSFAS e hlole ho lefella baithuti ba fetang 500 bodulo. Di-landlord di ne di kopane le batlhankela ba NSFAS ka la bonne wa beke e fetileng ka maiteko a go rarabolola mathata a go sa duelwe. Ba re seemo seno se ba tlogetse ba gaeletswe. Why ba ntse ba dutse jara yotlhe ba sa re ba re tla patala? Re carry di students for 8 months. So gompieno ba raba di student ga di funded because Solplaatje ga ya submit maina. Ba latofatsa university ka go ba sotla mme ba batla gore mathata ano a rarabololwe. Taba e tlo go dira gore batho ba bang berekelang your maintenance bosi ba ba cleanang matlo a rona ba tlo go lose mmereko wa bone ba tlo go bola re bua ka batho ba ba come from the vulnerable communities. Go sa le jalo kemedi ya baithuti kwa university ya Solplaatje ya re ba buisane le batsamaisi. The acting CEO has came across board to try to hear our side of the story. So as we speak this week, because they met last week, he said that he will be answering to those that are provincially funded and still experiencing difficulties in terms of getting their allowances. Tona ya thuto e kgolwane Buti Manamela o na buisana le babega dikgang mme o itsisitse fa go tla tlhamiwa setlhopha seo se tla samaganang le dikgwetlo tse di lebaneng baithuti. University ga ya neelana ka tshwaelo. Karabo Sioko, dikgang tsa SABC, Kimberley. Ramatswa Masepala o Moholo wa Johannesburg Dada Morero o hlahisitse ngongoreo ya hae ka ho hokelwa ha metsi ho se molaong. O hlalosa hore ke le leng la mabaka a hlolang mathata phepelo ya metsi. O buile sena ha ne a tshetlehela puo sebokeng sa mekgatlo ya ditaba ba le Jeepistown Johannesburg. We are on top of this problem. We are going to find solutions on the water issue in Johannesburg, and we'll continue to call on our communities. One, we're going to be very hard on illegal connection. It's unacceptable. It's contributing to the challenges of the water problems that we're having currently. We're also going to be unveiling our master plan in terms of infrastructure refurbishment. Ho sale jwalo baahi ba Sukavuma KwaZulu-Natal ba re taba ya hore ba fihlella ditshebeletso tsa mantlha ka thata ke mahlabisa dihlong. Baahi ba halefileng ba re ke dikgwedi tse 3 jwale didiba di omme ngo. Ba re masepala e sale o gina phepelo ya metsi ka mora hore peipi e phatlohe. Ha ba bang ba baahi ba re bona ba kulelwa ke bana ka lebaka la ho hloka metsi. Ho sitiseha ha phallo ya dikgwerekgwere ho se ho bakile hore ba sebedise matlwana a mabakete. Ba bang ba phaella ka hore dilori tse fepelang metsi di fihla batho ba ile mesebetsing. It's not like we're fighting with anyone, but we've been frustrated, like water problems. If I come here where we are today, I have to spend like 1.5 kilometers to get water, because there is water tank. Yes, we accepted that there is water tank. We don't deny that. And they're coming every day. But most of the days when they're coming, we are at work. Baahi ba ikanne ka hore ba tlilo tswela pele ka masolo a boipelaetso ho fihla pharela ya phepelo ya metsi e rarollwa. Haratela pele moedi wa tlhabollo ya batshwaruwa e leng Singabakho Nxumalo o re hore motshwaruwa a lokollwa ka parola lefapha la toka le lokela ho latela metjha e mengata. It is unfortunate that the victims, the family or lawyers have taken what was then discussed in that session and distributed publicly prematurely, because the process has to move from the parole board to the National Council for Correctional Services. That must also take time, make it a point that everything is there, and make it a point that indeed this person is ready for social integration before submitting that to the minister, who is the decision maker. So the process is far from being complete. Unfortunately,
the information was dispatched to different people prematurely. Mohi ha jwale re sanka kgefu e tla re ha re boa sekwele re tla shebana le ditaba tse manang le lengolo la kabo ya mafa le setsebi sa molao. Beso re boetse re la amoela hape mokgahlelo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho kwano tshebeletsong ya mantlha. Ha re atela pele re bona jwalo ha lefapha la toka le kgothaletsa baahi ho nka monyetla wa ditshebeletso tsa mahala tse tliswang ke beke ya naha ya lengolo la kabo ya mafa e leng will. Letona la lefapha lena e leng Mamoloko Kubai le thakgotse semmuso letsholo lena le qadileng ka jeno fihlela ka Labohlano. Ho lekangwa hore dipersente tse ka bang tse 70 tsa baahi ba sebetsang ha bana mangolo a kabo ya mafa e leng se etsang hore kabo ya thepa ya bona e be thata. Master's office is the office that it's a government program, department that does the services, because people think that it's the private sector sometimes, or it's lawyers that can be only to do that. The letters of authority when somebody has passed away and all those things. And we see those things because we are the department. When we have to issue letter of authority, then you find a lot of fights, a lot of people having counter affidavits against another. So it's those things. So we're making it easy so that the estates can be wrapped up in a very dignified way for anyone who passes away. Mohijolo ka rile ga hlalosa pejana ho ntshetsa taba ena pele diphapusing tsa rona tsa kgaso re na le Nkopane Mokoena yena ke setsebi ho tsa molao. Ntate Mokoena re boetse ra omela ditaba tsa rona ka jeno. Ha ke lebohe kgaitsedi ya ka. Ke lebile haholo. Jwalo ka ha se re utlwile tlalehong ya rona hore mohlomong o ka hlalosa wena jwalo ka setsebi sa molao hore na kotsi ya ho se be le will ke efeng bakeng sa baahi. Ke dumedise babuhi lapeng Thato. Kotsi ya ho se bane le will ke hore ha motho a se ya hlokahetse ho ka ba le diqabang, ho ka bana le hore ha o tsebisa hale hore phahlo tsa mofu ho etsahala jwang ka tsona, mme ntho e ka etsa hore ho nke nako hore mafa a mofu a be a distributwa a iswa ho bana be leng hore ba setse tlametse ba benefite ho phahlo tseo tsa mofu tse setseng. Ntate. Jwale ha re hatela pele mohlomong ke makala afeng e leng hore motho e bang a batla ho etsa will ya hae a ka leba hona. Motho a batlang ho etsa will a ka qala pele a ikopanya le maqwetha a tla mo thusa hore a kgone hore a etse will. Ntle le moo haholo ke kgothaletse batho hore ba ye dibankeng hobane dibanka ke di institution tse kgolo tse leng hore le ha se re ihlokahalletse tsona tlabentse di le teng. Ha o tshwane le lawyer hobane lawyer ka le leng ke di practice tse seng kgolo. So ha lawyer ga se ile ho bana le mathatana hore file ya ha o sa tseba hore yo mang because LPC tla fana ka file jwalo jwalo. So hangata ke kgothaletse batho hore ha ba batla ho etsa di will ba etse di will le dibanka. But ho ha o bolele hore ha ba tla mo etsa di will le maqwetha le ona ntsa thusa, mme ho ntsona le di firm tse kgolo tse leng hore di ka kgona hore di thuse ho tswela pele ka ho bana le will le hore ha se batho ba hlokaetse ya ha will bentse le safe. Jwale ha re tla tabeng ya manyane ebe hona le tjhelete o e lefang ha o etsa will ya hao kapa tjhe hona le sesolo. E teng tjhelete e leng hore hangata hore o thuse ho etsa will o ka lefa empa di rates di a fapana ho ya ka hore o etsa ho kae. Hangata ke bone e le boleng haholo hore o etse will le banka fela ha o etsa le maqwetha a charge di charges tse fapaneng. Mara ke nana taba bohlokwa ko hore di ho patalwa haholo ha se motho a hlokahetse ditshebeletso tsa hore ho etswe ntho re bitsang ka hore ke ho dissolve estate ya mofu. Jwalo ka ho kila utlwa ha o thwe motho thotse letter of authority kapo letter of executorship ke mo teng ho patalwang ene mara process ya teng le yona irregulated ka molao ha o dumelle hore motho a charge ho feta 3.5% ya diphahlo tse leng hore mofu or value ya diphahlo tse leng hore mofu di sile. Jwale will ye haiba ke yentse mohlomong ke se ke fitile lefatsheng ke mangana le tokelo ya ho boloka mohlomong bana ba ka dula le yona ba re ba dutse le ya banete original paper kapa e tlame e dule makaleng a mang.
ho will e dula le ha o entse le leqwetha e tla dula le leqwetha la hao ha ya tlameha hore e dule le batho be leng hore o ba nominate ile e le di beneficiary hona mo willing eo hobane ka khosa mathata swele hore re thibele mathata ao will ya motho e dula le leqwetha kapo e dula bankeng. Pejana Mohi re kopile maikutlo a Mohi mabapi le bohlokwa ba ho ba le lengolo lena ha re utlwa hore na dikgatiso tsa di-video di bile jwang. Nna kabo ya lefa e tloa e le botlhokwa kudu. E botlhokwa kudu ka ge e kgaola ditshele malapa a mangata a sa kenelana ka lebaka la hore ba se ba ira tokomane ya kabotlalo ya lefu. Yona e botlhokwa kudu malapeng re bona le tabe botse o ba etsang. Ho etsa will ke o bontsha hore o rata bana ba hao ka equality o batla ba sale ba phedisana ka equality because ha o sa ba drawela will ho tlo na le dikgotlahano o mongwe bana ba hao a ka nna greedy o mongwe a ka nna very aggressive le ba masika ba di family ba ka dio tsa ha o entse will o kgaotse tshele bophelo bo tonna ka ra equality. Go bohlokwa thata hore batswadi ba etse will ba santsane ba phela hobane jwale ha se ba hlokaetse o ka fumana bana ba lwanela ditjhelete bana ba lwanela matlo ba lwanela makolo hape le dintho tseo di ka qetella di nkwe ke ba ditjhaba le di-family di tsona di ka ba ka tsona hobane ha ona will. Ntate Mokona ha re ya re phethela jwalo ka o ile wa hlalosa pejana hona le tjhelete e tlameng e lefwe pele ho ka ntshuwa mafa ana a lengolong lena mohlomong ha ka hlalosa ka bokgutshwanyane fela hore na ke metjha efeng e latelwang hore o tlo lefe tjhelete eo. Hore ho tlo lefe tjhelete Thato ke ntho ya pele ke hore ha mofu a hlokahala ho lokela hore le tsebe hore diphahlo tsa mofu ha le di kala hore e ka ba di fihla value ya bokae jwale e bang e le value e hodimo o ya Master of the High Court ke mo teng o tla kgona hore o fumane thuso ya hore o thole lengolo lena le re bitswang ka hore ke letter of executorship. Fela mara e bang e se phahlo tse kgolo kapo phahlo tse ngata tse leng hore mofu disile o ya magistrate court mo tla fumana lengolo le re bitsang ka hore ke letter of authority. Jwale ho tloa mo metjha e tlametseng o e latele jwalo ko re ho ya ka hore will e reng hape ho bohlokwa mara ntho ya pele ko re e tlametse le advertise hore mofu sa hlokahetse hore bao e leng hore mofu una ba kolota ba kgone hore ba loje di-claim tsa bona kgahlano le estate ena mofu enana ha mofu a saile mme ka mora mono tse setseng ha dikoloto se di patetswe kaofela re bitsa ka hore ke di-asset tse leng hore mofu di sile le mphahlo tseo batho ba leng hore ke di-beneficiary ho ya ka will ba tlo benefita ho tswa ho tsona. Then hona le step sa ho qetela se re bitsang ka hore ke distribution. Now distribution ke mo he ho ya ka mo will e buang ka teng batho ba tlo thola tseo mofu ba sietseng tsona ho ya ka mo mofu ana alabalabetse hore ba di fumane ka teng. Ke le bile holo ntate Mokwane ka nnete o dibile ka boqhetseke o bile ka kwano le rona ba phesentsa kgaso Mohi a re le ba kwa mabenkeleng re khutla. Jwale ha re lekole hore mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le dolara ya Amerika le pula ya Botswana. Diabo di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ene ho heba ka $67 barele le ha ntwa e pakeng tsa Russia le Ukraine sa ntse tswela pele. Ha re kena tsa dipapadi mokotlisi wa sehlopha sa Kaizer Chiefs e leng Nasreddine Nabi o re o ikemiseditse ho tswela pele ka ho bapala hantle ka mora dipapadi tse 5 tsa ligi ya Makhosi ha e so hlolwe mme hapile dipapadi tse 4 phirumaneng ya hosane Kaizer Chiefs e tla qotisana le hlokwa le Babinanoko stadiumong sa FNB. Sehlopha sa Kaizer Chiefs se bapetse dipapadi tse 5 liging ya PSL mo teng se ntseng se tsitsitse. Le ha mokotlisi wa sehlopha Nasreddine Nabi a ne le siyo ha se ka sa sokola empa ba la nna ba tswela pele le pelong la bona. Ça n'a eu aucune influence. I would say that probably maybe I was
I wasn't present physically, but I was present in the collaboration with my technical staff, because there are people that we work together and we follow the same way of training, the same way of management, the same way of game management. Ka lehlakoreng le leng sehlopha sena sa Sekhukhune United ha e sa le ligi qala le bona ba ipabola ka makgabane. Looking at how we've prepared perfectly for them, and we are looking forward to playing the game, because there's a game that still needs to be played. You can never win a game without playing it. So yeah, we are looking forward to it. Chiefs e na le dintlha tse 13 ka tlasa tse 15 mo ba hlabileng dintlha tse 5, mme ha ba so hlajuwe le ha e ka ba ntlha e le nngwe. Ba dutse boemong ba boraro ligeng ka ntlha fela ka mora sehlopha sa Mamelodi Sundowns e nang le tse 14. Ke Mahudi Molapo, ditabeng tsa SABC, ke le Johannesburg. Mohi hopola hleo ka ikopanya le rona ho social media ka re fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _ ho X re teng ka @ditaba _ dikgang le ho phaisa ditabeng tsa rona ka kgatiso ya video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ya rona ka SABC ditaba _ dikgang. Beso ha re tee ka lala re nempa re dibeile o fihlela hakalo bakeng sa kajeno o ifa wa Setswana o tla oneletsa tsona hosane ho reng ya bosupa kwano SABC 2 le SABC le hae tsa bolipi di a latela ka Lefu Motau. Salang hantle. Khatsedi ke a leboa ba boima dume tsa bole semega jeno hlakile re khola mabatang hlahlele ba dipula tse saeng ka re shebile ka Kapa Bophirima ho tla jela ka Freeline ha o pula tse lebeletseng re kana ka rona ha ntle fela le hore tabele maru mona le mane re shebile hona ka har mafikeng ho fitla hona ka haropolokane ka thoko mabopo le ka rona ha ho sentse o rena fela me e saeng ka khula mota ntla re kana ka rona ha hlahlele si pula tse ntla holo tse nanarelang o tla fitla hona ka ro qabega empa se re shebile hona ka re karole tse dintsana ha o pula tse beletseng ntla fela re shebile ka thekong e tlabele fela tse bobebe ba borapli be ba tse tlhokomedisa hore mabopong a ka Kapa Bophirima ya jalo o tla fihla ka haro qabega moena tlabele e be matla ha isale kene le hona ka haro ho fresh start sentse ke sabla hona ka haro Kapa leboa ha le bohlobana ha teng ha pula tse lebeletsweng ho sane ba borapli be ba tse tlhokomedisa hore mafikeng Pretoria sa Mamelodi le hona ka polokwana tla hlofoko moya o tsokile motsosolong oba o go tla hla HI high le moya e matla ya hanele ka thoko mabopo di krateng teng mahloke di ala ha tsa motho go le ba Gauteng o hlokomela ka Pretoria sa Mamelodi go tla hlotshela re thasetse ke salbala ka Bonkospreet re kgate di rita ho mashome a mararo a motso o mong kaofela se re shebelana ka polokwane ho jwale ka Messina le hona ka Rothando le teng tla hlotshela rita di kgate di ka udungwana fela ho mashome a mararo ho ya ka province Bophara re shebele hona ka ho Mpumalanga le teng hlokomero tla hlotshetse hona ha isale Skukuza e rita fela ka mashome a mana kaofela re shebele Emalahleni le hona ka Middelburg o tla hlotshetse fela ho itekana tse di kgate di rita ho mashome a mabedi a mtse e robedi kaofela Vryheid lona ka le dismete o tla tshetse gona ha isale ka maru mona le male o lundi e re ha itse morao ka dikgrate tse mashome a mararo a motso o mong kaofela re shebile ka Kokstad e tla hleka le fela ho leshome le mtse mbedi o fitla ho mashome a mararo kaofela a re shebile yona ka hare na no jole le hona ka malatswa yinteng o hlokomero le teng o tla hle o hitsetse fela ha itikanetseng ka hare ko Komani e tla hleka le fela ka robong o fitla ho mashome a mabedi a motso o mong kaofela Langsberg le Puto First o tla batla ho bate a re shebile yona ka Worcester le hona ka Otsaremo tla hlopoli re kgati re thafela ho leshome le metse e mena kaofela ka palo boa le teng hlokomele o tla ho futhuma le ho saeng ka re shebile hona ka Appington empa tse shebile ka Calvania le hona ka Sutherland o tla hlobate hona ha isale re kgati re thafela ho leshome le metse o mong kaofela ha Free State Soleleng Samuel ka haro Bloemfontein le teng o tla hlotshetse fela ho itekanetseng Bloemfontein tse tse salba hona ka Sasolburg se tse salba hona ka Kroonstad o tshetse fela itekanetseng re kgati di re thafela ho mashome a mabedi a metse e mehlano kaofela ha re shebile